Wala kabayagukan pada perbuikan nawa uplayang nang curuai ko pa jumi bantuan sa office kami si kami tayo si kami ka uban presentation lagi competition dan ini lah angkat kasi ngidon lagi jong idea tadi dia try kenamba ke judge benriu bat kani jungi kan Q bat kamtam di nomor i video jongga talaskan blog i director jongga sure bakar lukina po nabat kiwi officers yang di department of agriculture KVIC po patient staff marway lanis aksyadin marting-ting ni syukhay pitang kisiti kelamla balay kendru Raya may kendu unay bat ki para may trailang bat ki pandan her tingas new hay kabensim hay kabensim bat ki kendu day tang kam may nabung kinay di kami kanalian naman apa kanalian jumni father this year Didandru a little bit kadika seed money kalian jungi itu apa na ID di penhe sesuai kata kam jungi so we given you 5,000 today so very cheap nolak kebetulan Pak ni bentakas ni dan kecukup kurang ya itong naman kubay sponsor nga ay kubay lu ya isa na po district agriculture kubay sponsor pada M6 UI Lagos ni kubay yun ya yang doktor kantor Etisa pro M kubay Dr. Perswet senior scientist na po KBK juai kubay sponsor ya por kodor yung pi kubay ya usa Sugar Lendo DPM Basin Development kubay sponsor ya por yung pi kubay ya usa Lambor Mi Suchen na po skill development officer kubay sponsor kubay le ya usa ya director na yung market department sponsor ya por kodor yung pi kubay kelu mole ya ki niki farmers niki self group niki juga group along with any officers group undang minum kampan wan iki niki kia ko ikulai ya ka JHDS wa yuro ki wa ya embenta hay wato wa kan bukan wa yulutio daga singa ajinya krelang yang woro ki wa ya embenta nakaliang ki self group yo pair society ki developmental societies ki department of pair ki office of pair po ka district ki way kre na gumunta ka development na gumunta upliftment yung kinong rep yung i wadaw yoy wa kugisni kinong rep de bosorong ong gi kon snya ha pure ba yung man pi kinong rep untuk man officer pi jo happy program yang ginong rep ilawi tak ni duna rep yang happy chong tahu yang ini ya pi giman be hapur ka ba minshma you pray mongi shetja hapur ka ba minta ni shet ki ba bang ha ilong no rep si sur Jinang mo ban lektur Iwan ban ay jing siya'y hangi Ni ay kublay yapin Apur ka ba minshma Yu pray mong isyedya Apur ka ba
bangin yo jing mentoy, bangin darius pakloi. Pada beberapa yang ada yang diungkapkan di program kita resmi pada dulu apa penyerung tentang nyata di produk seperti display ini badbun si napo blog bad partner ini napo blog di kiri napo napo agriculture department taruh di dia dekat mantap Kajing minggu ini dari bantu doa bantu kau bantu ne unsa ye ki kam ki jam ye ki beri jumi badru bakin yo ya gini ki bakin shna ye gini ki products ki bakin yo jing mentoy nama bun sini man kapor hapo blok lele ki bawan ki nong rep ki bania tray kam man kapor na ki shnong bakher ki juan banur banam habayade dat kini ki bayade bekini ki marret marian jadi kamtam hapor kini bani long mentah hapor bakalong gani ko covid ki bon ba ki bawan ur bawan nam ya kabadai bat kini ki products ki baki don rei kimla bakin dia ki bon ki ba ki dor shi ki ki jakka pada ki bon ki baki don ki dangkwa ya kita ki products tinga ai bulai kamtam ya ka nakaliang jong ka DHA jong kami ka Gentile Hills Development Society kapala penlong ya bunti program dan juga ya ki napo block road bakin yawan ban penlong ya kani ban wan ban sim training nang ni kenang ban dubyo ban penkela ya kita ki maret mariang jong ki ban dubyo ki di bangi khot ki value added product mo ki bangi yo bangi i mentah ni ya kini ki sinrai ki bladep terlihat ya ki ashar ya kini ki jingbam ki baper ngai bon sen ni hapshim na ki be pede na bar ban yo ya kini ki marbam mati kat kumbang ladon hapo thamas kenru ngai i kini ki marbam bat ki kini ki local products ki jogi ki long very valuable ki barong gadon kam bat ki papat ki benabwa bon bahan ki papat ni kini ngai bon sen ngajulang bangan hab ya kendu ban wan pede kini ki mar ki mata bang induk yo ban tumpoi si kita ki bakwa pede judal ke jing nakalian jomiru